Evo, stigli su nam i pobednici za talent tur. To su pobednik utakmice Mija Ivančić na grlu. Flip, konjički klub Epona. Drugo plasirana je Lara Cigić na grlu Konji Pinten, konjički klub Ebertin. I treće plasirana je Mija Borošak na grlu Eldorado Kartago, konjički klub Jarun. Sad ćemo zamoliti pobednicu da uz zvukove Odeskog marša povede počasni klub.